بله بینر هجاب پتر پزانینان و شروع کردن گوهرانکاری هری داویه لسر گوراپانا سوریا جلای سربازی و سیاسی و مبخوشحالی و میوانداری برایس هوزان عفرینی روزنامه‌وان و چالاکوان سیاسی کرد سوریا کریه که هوزان افدمت باجب خیراتی با استودیو کانال کردسات که هوزان یعنی پشتی در بازبونا 2 سالان بسر آلوزین سوریا کشتنا نزدیکی 70,000 کسان لسر آست سیاسی کمکار ولات عربی کرسیا سوریا ده اپوزیسیون سوریا قالوا يعني اف در انجام بتني برامانا ويك يكو قال سوريا كرسيه كي دكم كارا ولاطن عربي دور بقرن براستی پرساوه گلک جی خدا مرد کانه برسیوه کی وابده یعنی اویاری کی و لیسکک بو بدر حق چرانوسا گل سوریه بگشتی و هر ولاتن عربی به اوایی خواستن پشتی 2 سال زیادتر کشتن و پنابر کردنا و خلکی مال ویران کردنا خلک سوری خواستن به کرسی وان راضی بکن یعنی وقت عرب دبیجن برتلی میش بکن اما از دبیجن و تشتکی جی خود نبو یعنی ایکی تشتکی بکرانا دکارین جزودا و گاوا با ویتانا بو کانیبانا ریل پیش کشتنا 70,000 کس بگرتنا و با میلیون کس زیادتر نه کس کشبر بیه نه ناموس مای نه شرف مای نه تشنه مای اواد بیجم دجی خدا نبو کووا کرسی نه پشتی 2 سال بدن وان بله يعني كاك هوزان بنرينا تاف كرسيكم كرة عربي تشتك رمزيه هرچند روسيا راگهاند کو او دجاتیا خو راگهاندن برانبر وی چندی و نرازینه کو سوریا کرسیا نتاونی گرتی ور بگرد افتشتا چاواری کری بوجه روسیا لی روسیا هیا چند فشارم بخسر امریکا ولاتن دنین اوروبا کو سوریا و کرسی نتاونی گرتی ور نگرد براستی کرسیا سوریا نتاونی گرتی گرینگتر ج کمکارن عربی افتشتا دیار نرن تا سروی چندی نرنا من با سوریا گشت قناغه کی بر بداویه به تایبت عالیه اپوزیسیون و رژیم دا هر وها اف تشتی گناه گپی کرن از بیجم وقو ای کنکار عربی زیادتر نینه یعنی واجیج بور رازی بینا و خلکی پشتی حقوق کشتن یعنی از بیجم سیناریو روسیا جی سیناریو یک لگل امریکا هفشن و رازماندی هر دو عالیه و کارات کرن و جوی زیادتر تشتی ناکبین بله اکاکی هوزان يعني پشتی برانبر وی کی احمد بن حلی جگری امدار گشتی کمکار ولاتن عربی راگهاند کو پیدانا و کرسی بو سوریا برامانا وی چندی مین آمادکاری که کو هلبجارتن لسوریا بین انجام دان گلو دوی روشا ویرانکاری سوری دا سوریا پی تی وی به چند سالن دن هیا کو پروسه هلبجارتن تدا بیتا اساس کرن دم کی دا کو بشار اسد هیا نه لسا کرسی دا صلاتیه و براسی سیناریو کی پیکنینیه یعنی وین کارن بیجن یعنی اف روشا لسوریه یعنی راستیا عرب در خصم میدانه کو چه قصا عرب دشمنی هفدنه لقال هاويا كنينن وهر وها او بازرگانيا جو اسرائيلي لقال آلين عربي ذكر وطيبات قطر دستك لقال اسرائيل ودستك لقال آلين عربية لازم بيجمن داويدا او انجاميك وهياتي او اكو ايدي او بازرگاني بقالك سوري كرن ونهاجيت نرخوينما ومثلا او كونكار عربي يان وكرسينا او نيدنجي از بيجم تشوتا يخون نما بله که هوزان بری هیام کی فرانسا و بریتانیا برهویا خونشان دان کو اپوزیسیون سوریا پرچب بکن لی ایرو فرانسوا هولند سروک فرانسا راگهاند کو او ناخوازن وی شکی بشینن بو اپوزیسیون سوریا کو گرانتی ور نگرن یعنی بس تاوی او چکنه گیجه دست چکدارن تندراو گلو اف برامان وی کنایت کو فرانسا نرینا خو گوهارت یا برانبر پرچکرنا اپوزیسیون سوریا از بيجم ان فرنسا يعني فرنسا لمالي لقال القاعده ديجي القاعده الشردكي لسوريا جي اولي كوريا القاعده دكي جبهه النصره اي القاعده يعني نا فرنسا جبوكو بكاربي اجنيدين خالص سوريا بيش بخيني اي بكاربي هفدنجي كي لقال جماعه القاعده بكي جبوكو بكاربي دهندر ورد امريكا بيتر وروسيا بيتر باش يخوبك جبركو فرنسا د دیرو که دا سوریه خوازانه جبوی جنا فرانسا وی کاری بکیجی جبو کو بکار به اجنیدین خواب برفراتر بکی و بجبه که دندر سوری دا لی از بیجن واجی لمخابن دبیگو نبی و واجی سرکفتی جی نابی دبیگو آلیه تندراو بسر نکویل سوریه تا گو مافین گلی کرجی به وان نچ بله
کاکی هۆزان ئەگەر ئەم بێن سەر لایەنی سەربازی ئیرۆ ئۆپۆزیسیۆنا سووریا ڕاگەهاند و باژێرکێ داعەلی سەر بێ پارێزگاها دەرعا کۆنتڕۆلکردنە بەvەیەکیژی پارێزگاها دەرعا ji دیمەشق هاتە ڤەقەتاندن هەن وەک چاودێرێکی سیاسی هەن چا تەماشای لایەنی سەربازی دەکەن ji لای ئۆپۆزیسیۆنا سووریا و هەیە چەند ji باژێرە دیمەشق نزیک بووینە بگشتی di Sûriyê de em dikarin bêjin opozisyon hêza leşkerî li gel rejîmê hevdeng niha di hemû aliyên Sûrî de ji cika ji aliyê Kurdî ji ber got ê alî Kurdî bi destê Kurda de ye Kurdistan destê Kurda de Rojavayê Kurdistanê bes ama aliyê Sûriyê hevdengin wek hevin ana demê got Şamê ji bo ku bikarin Şamê dorpêç bikin ji ber got paytext e ana dera bê qutkirin jî ez bêjim tu ew xatine yani pêşkeftinek tune ji ber got yê serekî hundir Şamê ye hundir Şamê jî heta na artêşa azad xwetê da helak nekir çima ji ber got çûn bi meseleyê serê kanî ketin bi Efrînê ketin bi navçeyên din ketin ji bo jî rejîma Sûriyê sûd li wê karî wergirt û temenê rejîm wê dirêj bû belê kake hozan yani her wek aşkiraya ku di hemû şeran da میدیا و ڕاگەهاندن ڕۆڵێک بەرچاو دیتە بەریا چەند ڕۆژان هەندێک ژێدەران بەحسوەیەکی کردن و بەشەر ئەسەد بە دژواری بریندار بۆ هەندێک لایەنانژی بەحسێ کوشتناوی دەکردن لێ دیڤان ڕۆژاندا تەلەڤیزیۆنە ڕسمیە سووریا جڤینێکە بەشەر ئەسەد دەگەل جڤاتە وەزیران بەڵاف کرد و ئۆپۆزیسیۆنا سووریا جی ڕاگەهاند و ئەو جڤین ژێرزەمینێکی دە بەڵاف بووە گەل و ئەف چەند هەیە چەند دەکارتێکردن هەبەت لەسەر شەڕی لی وڵاتی Yani buxa di rewşa şera da şerê pêşkirojî derûnî gelek ew li gel ragihandin şera ragihandinê di hemû welatgirtê kirin ev ihtimale jî yanî ku Beşar Esed tûşî rewşikî bibê lê ez dibêjim tu weta wê nîne ji ber ku heya niha li ser desthilatê û tiştekî we jî eger bibe jî ew ti egayme bi temamî jî nîne بله زۆر سپاس بۆ بەڕێز هۆزان عەفرینی ڕۆژنەمەڤان و چالاکڤانی سیاسی کوردی سووریا گەلێک سپاس ئەمڕۆ خۆپیشاندان و ئاڵۆزی زۆرینەی شارەکانی میسری گرتەوە خۆپیشاندەرانیش داوای وڵاتەشی مەدەنیەکەن نەک حکومی ئیخوان